ayinangivele mina gazi ngiyavuka sekuseni lapha mangithi xa nangumali mami lana phambi kwami ngiyadlala ngivuka inex ngivakatshele ngakwandebele Thabana ekhetho omkhulu ngiyazi lapha kuma-comments abanye bazobe bangibuza ukuthi yini ekhetho omkhulu sekabomamakho namuhla ke ngiphethe ezinye izinja zegame umali mami wangefali sikelo ubereka lapha ebox abanrazana bebox kanti wayini imphikisi umali mami makathi mina ngumshana wakhe yebo uqinisile ngumshana akhe ubaba kamamami nobabakhe bobhuti so ngiyandibawa lapha ebox anilisa ukuphikisana nomali mami nakantshela ukuthi ngimtshana akhe nani lapha esiyabuswa nimhloniphe madoda ubereka lapha ephasini culture yasebox namhlanje ngithiza yazina khe ngiphumula amasokwane eMiddelburg khe ngibethi round ngaphansi kwaKwaNdebele anangifika kwavele lapha ngithole izibondiwe madoda yes sis bayenza izambane is my favorite hayi mara njengoba sebalibonda njengepapa sona ngathi abayolifake mayonnaise yes sis phela ngilithanda kakhulu malino mayonnaise lapho lidle nerice jo ngisababaza ukuthi izambane balipheka njengomratha nasiya lapha sebafaka necream ora iwanda ukuthi yenzani ayinamuhla ngizibonile ihlobo zakabamama abanye abogogo abaningikhule ngabazi nokubazi lokho bathe esagcina ungakanyana wena xa nangunomnyanya lapha lahla ukudla yes siyabona nenyama ilahliwe khona lapha yarima kuphela amasokana lana bari bokukhumbula ukudla lokho bebakulahla so hehe ehlanga ngisale ngeza nepitbull ngathana liyatapa manje yeyi umamncane ami ithwinsela kamama mukwate kwayong yes sikanti wakwangaphahla wayentshela umamncane ami ukuthi ngimveze ku-TikTok phela yena manje sekathi mina ngenza imali ngaye baba be nangomunye ugogo akafuna ukuvela lapho uqala phasi gidezini angimlise ngizombuyela ngo-round 2 neta akaphakamisa ihloko uzokuthola ikhamera imcalile gogo lokhu ucale phasi-ke madoda hayi manje umamzweni uthandile ikhamera uthize mina jama ngisikime ngifuna ungiveze moya balibone nerogo lameli ukuthi lihle kangangani manje lana-ke naguga mzimba sala nhliziyo umamzi uthize yabona namhlanje ngibafaka amalesh izwa mhle kangangani awu dekhule simagogo mtele ngiyomvakatshela kwakhe nethi kumele ngihlabele ikukhu maqangi fast bese sengiphumile ngebafazini madoda ngithi khe ngiye ebandla nami ngiyohlala namadoda manje lana ngiphethe ingwenya zangeThabana mara zengisaba ingwenya ezimadoda ngengoma ngafika kwathula umoya mbona lo phethe isigubhu sefanta orange wabaleka vehe lokwathi yokufuna inswazi tot namhlanje wejegebo vatsho mina ngamseza utshwala uburong yes sibamenza walala fruit nesikhathi sigakafiki napanje bachichibuka basayifuni madoda bayijikele ayi naye nebhaki yami lapha irelaxile madoda wayihospiritual tisarelaxe njalo lapha fast mangithi xa nabo bomama bavela ngemva madoda baphethe amathepha we kutsho kona ukuthi yabona nje isikhathi sokudla sesichideleke namagulega avela ngolayini lapha yes samasokana la kaphume msinye ngebandla amadoda gulege kuphele thina sesilambile sifuna ukudla achaphuma mangenengene madoda amasokana ngemva kanti umali mama wenzani ngaphambi lapha nongamtshotha amasokana ngemva chinge ngemva ngaqabana khulu batsho bahoda bobaba lapha napana banobesa lapha bayamayama bahatsha imlinga kobe mara madoda isikhethu sihleko yong yese sayiwanda ukuthi umncamo umude lona ubathethe how many days ukuthi bawuqede mara mina de ngishada lana vele umngami ngiyomenzela umncamo uthatha 10 km ngifuna ukuthi wakho uphume ngegame kuhle amasokana ayi-7 ayangithanda yong yese sinekhetho omkhulu kunamasokana ayi-7 nekhaya kunamasokana ayi-7 kuhle kumele ningibize ngozola 7 watsho aphuma ngokulandelana ama-gift lapha mara amasokana laba wathengela impahla yong yese sinawuceda ukuhlaba lana yokuchepa yong estradeni kuzabe kunuka istash left and right and center mara mtele sibathokoza bonobesa nabosobesa bonyaka lona madoda basihloniphile njengabahugi azange basikhipheni iyempelezi eziphume eplastikini eblankwazi mara la mashete ngwashoko yese satholakala le mara bastada kuphela yabona mina kunokuthi ungithengelele le shete la kamara vele ungiphi 10 rand nakungubo yona isali-ke madoda engibona sekuphuma imali lapha phathi ziyakumkhuge yese sikumele ngimbambele eduze umkhuge lo kutsho kona ukuthi yese siyokusela izinto ezimnandi hayi mara ngiyabazi-ke cala bazifakela yona esikhwameni mara kube bamnikeza ivascom lapha kwayithatha uyobeka eduze komama fast my favorite time has arrived lapha mangithi hla nako phela lapha sekudliwe 7 colors mangithi hla kunepapa nerice eplatini eliwana ikhona kanenzani madoda hayi nawo amandebele sometimes amotsha ukudla yonke hlezi phasi ngapha siyadla siyahlafunya madoda ngapha amasokana ya red konje last time inthize nifuna ukwenza ukuthi amasokana red athini ngikhohle ukurekhodela eduze mara bekade ke mogogorupam go baki pate ke malala ipate go pola mhlakola ka thupala kala bathangala bosokana wala barasipa la ke reporompita jarina amasokana kuyaphambela zange ngisamuzwa nami madoda senza kuqedelela fast bese sebaqedile ukubonga lapha bathi mara before sikhamba lana khe siculela abogogo cause namhlanje bebahlaba kokugcina madoda bongena ngemabrugwini abaruma bathi impahla zabe zitsha nambona lo ngimzumako nguye-ke wekhaya gama lakhe ngusicemeza Let's go, man. Let's go, man.
madoda amasokana labe angasafuni ukuphumula madoda yes asagidebe kwachingilanga mfana mina sikhathi leso sengidwini eblind ngifuna ukukhamba bathi noma malume kamtshana siba ungakhambi madoda neto sikhanyisele ngeveni yakho le sizibone kuhle Uyalila malume? Uyalila malume?